We mwega muthikiriria na mwiroreri wa Miaki na Membe TV gwiraga hana ho mucie wigue wi mucie oriri nenda-ini ukirorite wakirura o ringi andu ndaigua makiwita cai cai ukirehetwo ni kururia ni MP wa Gatundu North uria akiumburite ndeto nyingi oriri ndereti irakiendereaga ni yake riria Bishop Ben arakiugire ati ni akihete nyina wa kururia mutu na akikururia arakiona ndeto cidagikiririria haria agiukire na ndereti ararekia posti after dagika 30 uko akihuritwo ni makarakara ila ikorwo ngisearch ngina kuri Facebook haria popular kigirite popular muthenya wa iratu arakiri na followers o 40 gukinyiria riu akirorete 8 witikie caini ukirurire leho yawe conversation ino yothe itondu ni chat cikiri haha utuike wa go compare iyo hamwe na gushare